корона деген аскер. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Allah'ın askerini Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Men masele kılayın degen masele bugün 114 mamleketke tarqagan, her bir adamdın üçün algan, mamleketteki jetekçilerдің tınçın algan, bütkül dünyelük salamatlık saqtao uyumunun her bir adamды ойлантқан korona деген virus. Koronavirus, урматтуу мұсылман bir туған. Bundan bir qancha kun murda ekonomikada, askerde, kural jaragında en dünyada birinci nomer bolgon Amerikanın padişası çıkıp mınday dedi. Trump. Biz 2,5 milyar akça böldük koronavirusuna karama karşı turu için, anın aldını alı için dedi. 2,5 milyar akça böldük dedi. Kırgızistan'ın bir yıllık bütçeti. 2,5 milyar akça böldük koronavirusun aldını alığa dedi. Ertesi Kaliforniyada 22 adam koronavirusga çalıktı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bu kupiyası asker bu. Kupiya asker akırındık menen, jaşıruun işini kılıp жатады. Bu granitsаны bilbeydi. Pograniçnikтердің tekşerүүnü bilbeydi. Bu taможнийді қарабайды. Bu asker hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kıtaydan baştaldı. İran'a vardı, İtalya'ya vardı, Kuveyt'e vardı, Amman'a vardı, Emirat'a vardı, Fransa'ya vardı, İrlanda'ya vardı, Brezilya'ya vardı. Amerika Koşma Ştatlarına vardı. Океанға қарабайды. Тынç океanın, Индия океanın bardığın basıp öttü. En kattu bir asker. Jer betindegi hurmatlı Müslüman bir tuğan, joğorda aytkanday, en күчтүү mamleketlerge de. Biroq bugün 114 mamleketke jetken bolsa, dagı bir kança mamleketler korkunuç, kezek kimde eken, daha kaydan çıgat eken dep korkuda turат. Kıtay hurmatlı Müslüman bir tuğan, ekonomikası önükкен birinci mamleketlerden birisi. Közürmeginde uçkan temir jol poyizdardı jasadı. Kançalagan bugünkü zamanda türlü tehnikalar jasap жатат. Dünya yüzünü uyulduk telefonlar menen toldurdu. Maşineler menen. Жаңы bir oylagan nerseler çıkarıp жатат. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, koronavirus kelgen kezde emne kıların bilbey aylaсын tapпай kaldı. Ekonomikasına karabaydı. Akıldуулугуна karabaydı. Bugün dünyanın her bir emne çıktı desen kanday uyulduk başka teknika zamatta çıkarıp жатат. Biroq koronavirus'a karşı turuda aylasız emne kıların bilbey kaldı. 10 günde oorukana saldık deydi. 10 günde emes, 10 saatte salsaң da koronavirus'a aylan ketти, eч nerse kıla albaysın. Bulardı körgөн kezde oy жүгүртүп bugün bardıq mamleketlerдің üçünü alıp жатат. Керек bolsa her bir üyler oylanıp жатат. Allah Taala'nın bu ayatı meni esime düştü. Bu ayat Maide suresi 17. ayatta mınday deydi. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَس۪يحُ ibn Meryem. Allah bul Meryem'den ulu İsa degenler adamlar kafir boluştu. Meryem'den balası İsa'nın Kuday degenler kafir boldu. Biroq ayatın ulandısını men negizde bugünkü sabakta aytmakçımın. Meryem'nin balası İsa aleyhissalamdı Kuday degenler kafir boldu. Biroq ayatın ulandısı hem ne deydi? Kul ey Muhammed aytqın alarga. Kafirlarga, imansızlarga aytqın. Kul femen yemliku minallahi şey'en in aradan yuhlikel mesih ibn Meryem ve ummuhu ve men fil ardı cemi'an. Ey Muhammed aytqın. Eğer Allah Taala Meryem'nin balası Masih'ti, jana Meryem enesin, jana jer betidegi bardığını öldürse, Allah'dan başka kim alardı saktap kalalat deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamandın kebir alamatı bolgon hadislerdi aytpaganda men balkim şu koronavirus degen apat alamat jönünde bu ayat degendey bolup kalaten. Biroq ahirettin başka ahir zamandın alamatı bolgon peygamberden kelgen köp haberler var. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım.
Бүгін жер беті ушул вирустан коркуп атат. Анан кутулуудун жолу кайда? Дарылануудун жолу кайда? Бул апаттан аман калуудун жолу кайда? Бул Анфал сүрөсүндө ушул аятты табасыз. Бунун кутулуудун жолу вирусту жараткан, вирустун ээси болгон Аллах менен болгон мамилеңди оңдойсуң. Анфал сүрөсүндө Аллах: "Ва ма кана Аллаху лиюаззибахум ва анта фихим." Эй Мухаммад, сен алар менен болгон кезде Аллах аларды азапка албайт дейт. Коронавирус оорусу азаппы? Аллах Таала айтат: "Ва ма кана Аллаху лиюаззибахум ва анта фихим." Сен алар менен болгон кезде Аллах аларды азапка албайт дейт. Кантип пайгамбар 14 жыл кылым мурда өткөн болсо, биз менен пайгамбар кантип болот? Пайгамбардын сүннөтү эрте менен турган кезде колуңду жуасың. Тамактан алдын жуасың, тамактан кийин жуасың, 5 мал дарат аласың. Пайгамбардын сүннөтү үйүңдө болсо, пайгамбар үйрөткөндөй кечинде тамак ашты жабасың, ичимдик суусундугун жабасың, микробтордон пайгамбардын сүннөт ат-тухур шатрул иман, тазалык имандын бир бөлүгү, тазалыкка көңүл бурасың. Ден соолугуңа, кийимиңе, үй бүлөдө. Бардык нерсе пайгамбардын сүннөтү менен жашайсың. Экинчи аят. Бу азаптан кутулуудун дагы бир жолу: "Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун." Аллах буларды азапка албайт, эгер алар истигфар айтуучулардан болсо, Аллах Тааладан кечирим сурагандардан болсо. Астагфирулла, Аллахым бизди кечире көргөн. Аллахым бизди кээ бир акылсыз бенделердин кылган кылмышынын кесепети менен бизди азапка албагын. Астагфирулла, астагфирулла, астагфируллаха таала мин кулли замбин азнабтуху амдан ау хатаан сирран ау аланiyatan фаатубу илейх من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وكشاف القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله. Hurmatım, estağfirullahal azim. Ulu Allah'dan keçirim surayımın. Ulu Allah'dan keçirim surayımın. Ve atubu ileyh, ağa tövbe kılam. Minezzembillezi alem, bilip kılgan günödün, bilbey kılgan günödün. İstiğfar aytağız. Allah Teala aytır: "Ve ma kana Allahu yu'azzimu ve ente fihim." Ey Muhammed, sen alar menen bolsaң, senin ümmötüң, sen көрсөткөн багыт булар менен болсо, Аллах аларды азап калбайт. Жана алар истигфар айтуучу бенделерден болсо, аларга не дейт? Урматтуу мусулман бир тууган, аман калуудун жолу эмне экен? Истигфар экен. Истигфар бул үммөттүн, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн кырсык балелерден кутулуу жолунун бирде бир жолу не экен? Истигфар. Allahümme gfir lana varhamna. Allah'ım bizi keçirgin, bizge mehrimli bolgun. Ve la tuazzibna bi zunubina. Allah'ım bizi günahımız menen azap kalbagın. Amilna bi lütfik. Allah'ım sen özüңнүн bereşendiğin menen, mehrimin menen bizge mamile kılgın. Ve ihsanik, jakşılığın menen. Ya Erhamer Rahimin. Ey mehrimdülördün mehrimdüsü. Paygambardın duasını karаңыздар. Paygambar mınday dua kılçı eкен. Allahümme inni a'udhu bike minel barasi. Allah'ım beni pes orusundan sakta. Denenin ağarusu. Ak orudan. Val cüzam. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, denenin ağarusu pes orudan sakta. Val cüzam ve seyyil asqam, jana turdu jaman orulardan sakta. Paygambardın duası. Allahümme inni a'udhu bike minel baras val cüzam. Allah'ım beni terige kelgen, denemdin ağarıp ketүүsүн ar turdu jaman orulardan saktagın. Pes orulardan saktagın. Jana jaman orulardan saktagın deydi. Allah her bir musulmandardı şunday orulardan saktagan bolsun. Amin. Amin. Hurmatlı musulman bir tuğan, bugün Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti tahafuna min karana khafukum min rabbu karana. Sizler tahafuna min karana. Koronavirustan korkup atasыңар. Bирок koronanın da bardıq viruslardan Rabbisi bolgan Allah'dan korkula. Virustan emes, Kudaydan korkula. Vallahi Allah'a kasam içem. Eğer koronadan korkkan siyaktı, Allah'tan korkkanыңар da. Eğer açka kalıp ketүүдөн korkkan siyaktı, Allah'dan korkkanыңар da. Eğer keleceğim kanday bolot dep sarsana bolup korkkan siyaktı, Allah'dan korkkanыңар da. Baldarının keleceğini oylap korkkan siyaktı, Allah'dan korkkanыңar da. Kasam içem. Vallahi billahi Allah Taala'dan oşonday korkkanımızda Allah Taala asman yer eşigidagi berekelerdi açıp bizge berekeler vermek.
Бұл менің апыртқан сөзім емес. Аллах Құранда айтады: "Валау анна ахлул қура аману." Егер бір мамлекеттің, бір айылдың елі Аллаға иман келтірсе, ваттақау, иман келтіргеннен кейін, Аллах бар, Аллаға ішенеміз дейміз, бірақ ішенген Алладан қорсы, тақвадар болса, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард. Аларға асман жердегі береке есіктерді ашпақпыз дейді Аллах Тағала. Валакин каззабу фахазна бима кану яксибун. Бірақ Алланы алар жалғанға шығарды. Ішенбешті, қалыптешті. Фахазна бима кану яксибун. Өздерінің кесбіне жараша, қылық жорығына жараша азап қалдық дейді. Араф сүресі 96 аят. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Rabbіңдің, Allah'ның askerin Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Muddessir suresi 31. ayet. 1. ayet: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Allah'ın askerini Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Bul bolup жатқан апаттар болсын, жер титирөө болсын, шамалдар болсын, селдер болсын, же болбосун вирустар болсын, илля зикра лил башар. İnsanға ескерту, ақылыңа кел. Алланы есті. Тауба қыл, истигфар айтып, ескерту ғана. Лимен шаа минкум ан ятақаддама ва ятааххар. 30-нчы аят айтады. Лимен шаа минкум ан ятақаддам. Силердің араңарда кимде ким бұл вирустар Алланың аскери келген кезде тауба қылып, ибадат қылып, алдыға жылам десең, ау ятааххар, же да күнөө менен Алладан алыстайым дегендерге ескерту. Назирун лил башар. İnsanға ескерту бұл вирустар. Лимен шаа минкум, ей инсандар, таат ибадатмен алдыға жыласың бы? Же күнөө ол қылбыш қылып артқа қайтасың бы? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ажабан ли амрил муъмин." Имандуудун жашоосуга таң калыштуу. Имандуулуга таң калам дейт. Эмнеге таң калат? Ан инна амра куллуху лаху хайр. Имандуу адамдын жашоосу бардык жакшылык менен дейт. Ва лейса залика ли ахад илля лил муъмин. Ал имандуу инсанга гана тартууланган бир өзгөчөлүк дейт. Кандай? Инасаба сарра шакар. Имандууга жакшылык жетсе шүгүр кылат, соо болот. Кайна хайрон лаха жакшылык болот. Ва инасаба дарра. Имандууга жамандык, кыйынчылык жетсе, сабыр кылат. Факана хайрон лаху, ага жакшылык болот. Имам Муслим риваят кылган хадис.